we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kamusta ba ang morning nato diha, Attorney Resi? Good morning, Sabsay! Naku, all is well this morning. Og hello sa tanan nato mga kapuso nga nadin ha sa Mati City o Caraga sa Davao Oriental. Naku mga kapuso, dungan sa paghikay sa inyong pamahaw, ang pagtutok kanamo this Thursday morning, hilabi na nga #pageant fever gyud karong panahon na kay nagkadayang mga beauty pageants ang nagakahitabo. Mao nang this morning, usa ka beauty queen ang atong makauban ug makatsikahan mga kapuso kay siya lang naman ang mirepresenta sa Mawab Davao de Oro sa 2021 Aliwan Fiesta Digital Queen. Atong makauban this morning si JV Lorejo. Tama jud ka diha, Resi, kay bisan asa pageant gayud ang ginaistoryahan sa mga tao, mapa TV man o social media. Gani ato sab giimbitahan ang usa ka pageant o runway coach dinhi sa Cagayan de Oro City aron makisayod kita sa mga ginaagiang training sa mga beauty queen. Wow, exciting kaayo na, Say. I remember my time diha na himo kong pates sa Mutya ng Davao, o diba? Bitaw mga kapuso sa laing bahin na sab, nagsugod na ang Zamboanga Hermosa Festival kaniadtong October 1. Makisayod kita mga kapuso sa mga preparations and activities nga angay natong atangan. Kauban ang head sa city events ug co-chairperson sa Zamboanga Hermosa Festival nga si Sir Christian Olasiman. It's a beautiful morning indeed mga kapuso kay karong buntaga atong makauban ang representative sa Mawab Davao de Oro sa Aliwan Fiesta Digital Queen nga si Javelyn Lorejo. Good morning Miss JV ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Maayong buntag, Attorney Resi, and maayong buntag, GMA Network TV. JV, paano ba nagsimula ang career mo sa beauty pageants? My beauty pageant or like my beauty queen career pageant started when I was joining beauty pageant sa akong school. Actually, nag-start at akong high school sa among intramurals, and then my teacher just approached me to represent my school year sa beauty queen, and that started sa high school to college, and then nag-college naman ko diri sa Davao City. So, naisa ka makeup artist na nag-approach ako, si Kuya Rodney, nag-approach siya sa ako na to join a beauty pageant, and then mo to giengganyo ko nila na mo apil ang mga barangay pageants diri sa Davao City, and then I won, and then mo to nag-start na siya hantod sa na ganahan na pud ko mag-represent sa akong self nationally, kay gusto pud ko na madungog sa tanang tao akong purpose and akong commitment. So hantod karon, I hope na magpadayon akong career, and then with God's grace na madaog ko and tanan tao gyapon happy and musuporta sa akong goal. How does it feel also that you're going to represent naman your place in the upcoming Aliwan Beauty Pageant? Syempre happy kaayo ko kay gi-represent na ko ang Mawab Davao de Oro sa national pageant within kanang karon na time na pandemic pa jud. So, happy kay ko kay ma-discover gyapon sa ubang tao ang mga natural mga destination, mga tourist attractions within virtual lang ta karon kay bawal pa man ta magkita-kita ninyo, bawal pa jud magbiyahe-biyahe. So, virtually na lang sa nila makita ang mga lugar-lugar. Na ako'y giadtuan dito, labaw na karon ang Mawab kay nasa like cave sa may 71st infantry dito na kailangan pa nimo mag-hike of 30 minutes.
And happy po day ko kay nag-assist po sa kuha ang mga soldier, mga army padulong sa cave kay syempre layo-layo pud baya to tapos dili pud baya ta kayo howd mo hike. So gitabangan mi nila kauban akong team and then mo to nakita na mo ang cave, nagabi kay siya ka virgin, like virgin cave siya ba. So naa mga bats, mga ano sige na mga stones bitaw na dili pa kaayo siya ginahilabtan sa mga tao. So preserve pud to siya na natural attractions dito sa Mawab. So mo to akong mapahambog sa ubang tao na naami cave sa Mawab Davao de Oro. Ma'am, sa imuhang journey sa pageants, aduna ba kay mga challenges po na na-encounter nga dili gyud nimo malimtan? So ang challenges sa ako ug sa akong team is that katong nag-shoot mi sa akong pride of place kay naay uban establishments nga close. So kailangan gyapon na mo kailangan mo makitag place na pwede ma-shootan because kailangan to na mo i-present ang mga ubang lugar sa pride of place. And then, wearing of face mask, kay init kaayo, lisod kaayo nga all the time, magsige kag wear of face mask, kay napadyod kay makeup, kailangan po nimo na dili ka ma-stress o tan-aw sa makeup bitaw, o mag-face mask ka, dapat dili siya ma-erase and something. And then, mga health protocols, kailangan po natog ka na mag-comply pa kag mga papers, medyo nadungagan na less, or like, let's say 5% nga hassle when sa virtual pageant, nadungagan na 5% hassle. At this point, JV, aduna ba kay gusto pod nga pasalamatan, and at the same time, please invite them also to support you sa imuhang upcoming pageant. Please go ahead. So, I would like to thank all of the people who are supporting me, especially my friends, my family, and also my glam team. Happy kaayo ko na kamuta na, nagasuporta ka na ko. And I am also inviting everyone to please stay tuned sa Aliwan Fiesta Facebook page to know more about us, to know more about me, not just me, but also the other candidates. And sa amo para makita po ninyo sa Coronation Day, kung sa akong performance, kung para ma-happy mo sa ako ang journey o makita ninyo ako ang journey sa Aliwan Fiesta Digital Queen 2021. Dagan kaayong salamat, JV. Ngayon pa lang, let's claim the crown, and congratulations in advance. Thank you very much. Stay safe and be healthy. Thank you po, Attorney Resi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong sayron ang journey sa kinabuhi sa usa sa mga iladong runway coach kung isgutan ang larangan sa pageantry. Ato makauban ang proud Cagayanon Pasarela runway coach nga si John Naj Guadanya. Coach Naj, good morning, and dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, sir. Good morning sa mga kapuso. Okay rin sa ayo. And very honored ko karon na interview by you po. Coach Naj, unang-una no, give us a little background sa imuhang life story. Paunsa ka ba nagsugod nga nahimong usa ka pasarela o runway coach? So nag-start did ko, sir, as a runway coach, pero dili siya pageantry. So lahi gid ang modeling to pageantry. So nag-start ko as a model runway, and then kana siya runway model ko sa una. Tapos high school pa that time, kung familiar ka sa America's Next Top Models series na siya, sir. Tapos ginatanaw lang nako sila na coaching manggod dagto. So na coaching dagto nga series, so ginatanaw nako sila nani. So na-cut up nako siya, and then mo to na time nga modeling nga akong iapilan, and then nag-strap ko sa runway dito sa Lapasan, fashion show Lapasan sa Tiapsay o sa Ayala. So dagito nag-start, and then na-appreciate di ko ako sa isa ka modeling agency here sa Cagayan de Oro as a runway coach, modeling runway coach. And then pag-start ato na ay uban models nga ga-appeal og pageantry. So na-appeal sila na iban models na kung natuduan sa okay, mapilo siya og Miss, example, Miss Lapasan, Miss Isa, and Nana. So ako ang gikuha.
So, lahi ra gyud ang pageant walk sa modeling walk. So, mao to siya. Gi-study na ko ang pageant walk through watching YouTube. And then, mo na to siya, sir. Natudlo na ko Miss Oswagan, Miss Cagayan. Nag-start dito Miss Puyamis, Miss Camigin, Lagata Bukidnon. 2016, nag-start ko as a pageant coach. Coach Naj, kinsa-kinsa na sa nga mga personalities o beauty queens ang imuhang mga na-handle o giunsa nimo sila pag-handle as an individual? Regional here sa Cagayan. Miss Cagayan. I have Miss Cagayan. I have Miss Puyami. Miss Earth Philippines. Lagata, kamigin din mga barangay pageants. Miss Ruka. International, first din ako, Miss Universe Canada. Nova Stevens. Nag-compete siya 2020 pero nag-compete siya this year. Kasi COVID man, so nag-compete last May. Wala siya, unplaced siya actually, unplaced. Then, dua ka Miss Grand International from Portugal and Italy. Second is Miss Eco International, Miss Malaysia, top 20. Muna ito sa Miss Zimbabwe. And then bago karon na nakag-train nga sunod-sunod. First, Miss Brazil, for top 12, mag-compete siya sa Vietnam, mag-represent sa Brazil for Miss Charm International this coming December sa Vietnam. Second, si Miss Earth Dominican Republic. Mag-compete siya sa Panama. Grabe gid ay no kay pang-international scene ang imuhang mga ginapangtudluan. Pero sa coaching process ninyo, unsa ba ang mga challenges labi pa nga lahi ang ilahang nationality? First gid sir, ang pinakalisod nga first ang language barrier yun. Bagay na number 1. May uban yun nga di makasabot. Di po tayo makasabot. Kanang mga slang na kayo di sila kasabot sa sahay. Pero gina-workout na mo kagito ni. Gusto na mo ang mabuhat ang routine perfectly. So mo gid na kung gusto nga. Number 1 din sir, dapat perfect gid ang routine. Bagay na number 1, gusto na makita that as a stage, kasi ma-perfect na ko sa life kita. Tapos, Motoshop, every week, 3 hours na training, the demo ko, you need to do this, you need to do that, kani. Kung wrong, balik, yun na, sir. May uban nga kanang ako kaayo, dapat yun, ang poise yun, tubuhan pa na ko na matubuhan na ko ang likod kay Kabako. So, naginakabotang sa likod para dili sila mabako. So, straight yun while walking. Straight na, walay pa kulay, sir. Kung depende na lang kung mag-request sila nga kapoy na naay ka ng part nga, yung siya nga, I have a meeting, pwede 1 hour lang atong training today, nag-sit na po, So kung upcoming na ang gid ang pageant, kung kapit na gid ang pageant, sir, kuha na ni, sa 1 week, maka 2 or 3 weeks training. Ba na tayo gyud ayog training, Coach Naj, basta duol na ang kompetisyon. Pero siyempre aduna po'y mga sumusunod nga henerasyon nga gusto sab mosulod sa maong industriya kung asa ka karon. Any advice nga imong mahatag ngadto kanila? Believe lang gid sa yourself. More gid na. And clap gid sa mga friends. Sa victory sa mga friends. Mabot gid ang time nga ikaw na pud ang pakpakan. Daghang salamat, Coach Naj, for sharing your story dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang sa imong mga future projects. Amping! Thank you, sir. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning makisayod kita sa mga activities sa Hermosa Festival sa Zamboanga City. Atong makauban kadong buntaga ang Head sa City Events at Co-Chairperson sa Zamboanga Hermosa Festival na si Sir Christian Olasiman. Sir Christian, buenos dias and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you, sir? Thank you po. Muchas gracias, Attorney Resi, at sa lahat po ng nakikinig. Buenos dias a todos.
Sir, ngayon po ang pangalawang pagkakataon na isi-celebrate natin ang Hermosa Festival sa panahon ng pandemya. Ano naman po ang mga preparasyon na inyong ginagawa? Yes, the celebration is already ongoing. In fact, we kicked off the celebration last October 1, which is the traditional kick-off or opening salvo of the month-long festival. This year, like the previous year, because of the pandemic, we have embraced our hashtag SafeHermosa 2021, just to emphasize that while we celebrate the fiesta in the city, we still comply with our minimum health protocols, that to remind our constituents that while we are experiencing all the activities, we need to still ensure that we take care of ourselves. We're responsible with our actions, particularly complying with our protocols such as wearing of our face mask and face shield, social distancing and hand sanitizing among others that are in place for the fiesta celebration. Siyempre, excited na rin po kaming malaman kung ano po ba yung mga events and activities ang aasahan ng ating mga kapusong Zamboangueño. Yeah, with the celebration, we're done with our opening salvo right now. We're looking forward for the third season of Zamboanga Idol. It's a singing competition in the city. We also have our Zamboanga Hermosa Art Competition. Meron din po tayong Mobile Legends Hermosa League. Maliban dito, we also are looking forward for Las Ofrendas de Flores. It's a motorcade wherein we bring the image of our patroness, Nuestra Señora La Virgen del Pilar, whose feast day is on October 12. So on October 11, dadalhin po namin siya sa lahat po ng mga barangay sa buong syudad. This is also a way for us to bring the image of Our Lady of the Pilar closer to our communities, especially those na hindi po nakakalabas. Of course, October 12 is the feast day of Our Lady of the Pilar. We're also looking forward for all the religious activities being prepared by the Archdiocese of Zamboanga to include our Pontifical Mass in the afternoon. Maliban dito, ongoing rin po yung ating Vinta display. Wala pong Regata de Zamboanga, one of the most kumbaga yung attractions kumbaga ng festival. Wala po this year. But for those who wanted to see the Vintas, naka-display po sila, no? Yung ating mga bangka na may mga Vintas are all displayed at Paseo del Mar and at the entire stretch of the Artelim Boulevard. So at least ramdam pa rin din yung colorful sales ng ating Muslim communities in the city are part of the celebration. Maliban dito, yung Mascota de Zamboanga is scheduled October 16. So we're also looking forward to that. Yung Cosechas de Zamboanga is also ongoing until October 20, wherein we feature our agricultural products. Yung mga vegetables and seafood natin are also on sale, including ornamental plants for our plantitos and plantitas na display rin sa Plaza Pershing. So for those who are interested to visit and support our local farmers, they can also drop by Plaza Pershing for our Cosechas de Zamboanga. We also have the original Chavacano Video Music Festival. It's our annual music festival. It's a composition, a song composition and song performance at saka music videos na rin combined. So it's a celebration of Chavacano, yung ang lengguwahe po ng Zamboanga, that's 80% Spanish. So it's also a way to preserve our culture, our heritage, especially our language, a celebration of the Chavacano language being participated by our music artists, especially young people in the city. Meron kaming TikTok competition, nakahilera rin yan sa ating calendar of activities. Sir Christian, din po sa mga competitions na na-mention po ninyo, paano po ba makakalahok ang ating mga kapuso? Yes po, it's still open, no? For some competition, bukas pa rin po, like yung TikTok competition natin, that's still open. Yung original Chavacano Video Music Festival, I think nagsubmit na siya ng mga entries. So for those who are still interested, they can visit us at the Public Information Office at City Hall, or they can also check out the Zamboanga Hermosa Festival Facebook page online, and they can send us a message for their inquiries if they wanted to participate or send an entry. And of course, saan po ba nila pwedeng mapanood ang mga events na na-mention po ninyo, Sir Christian? Yes po. The entire festival, especially our big events, are all online, no? Halos wala kaming live events. It's really virtual to follow our protocols and to ensure it's a safe Hermosa 2021 for everyone. It's really virtual. So for all our shows, it's gonna be aired at the Zamboanga Hermosa Festival Facebook page, including the Beng Climaco Facebook page, the page of our mayor. Pwede po nilang mapanood yung mga activities and competitions online via Facebook.
and including our official YouTube channel that's at Sambo City Gov. So they can also check that out, Zamboanga City Official. Maliban dito, the Archdiocese is really our partner. No? In fact, they have also live streamed their novena masses and other religious activities in relation to the fiesta celebration. So for those who cannot make it, they have an option to participate virtually in our religious activities. And finally, any message po para sa lahat ng ating mga kapuso sa Mindanao, lalong-lalo na ang mga Zamboangueño? Con todo quien tamira ahora, especialmente di ato mga kapuso sa Buangueño, imbita kami ko na sa todo kay manhunto-hunto na celebration del Hermosa Festival mientras observa kita di ato mga minimum health protocols to ensure na protektado kita todo kontra el COVID. Let us hope and pray that with the celebration of the fiesta, we pray to God and to Our Lady of the Pilar to protect the city and protect its people and celebrate the fiesta safely while we also highlight our cultural diversity and our resiliency as a people. Muchas gracias y vaya con Diyos a todos. Maraming salamat, Sir Christian, sa panahon po na ibinigay ninyo dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you rin po. Tayo mga kapuso, sa ikaduhang higayon, isaulog sa atong mga kapusong Zamboangueño ang Hermosa Festival sa panahon sa pandemya. Gani ginapaningkamutan gayod sa Zamboanga City Events Team nga mamahimong #SafeHermosa2021 ang ilang kasaulugan. Samtang Resi makabilib gayod ang talento sa proud Cagayanon pasarela runway coach nga si John Acot Guadanya tungod gawas sa local personalities. Naabot na sa international scene nga beauty queens ang iyahang ginatudluan. Butang nga angay gayod ipasigarbo. Ug gipasigarbo sa abdi JV Lorejo ang kanindot sa Mawab Davao de Oro sa Pride and Places sa Aliwan Fiesta. Gani ginapanghinaot po niya nga suportahan pa siya sa iyahang journey to the crown. Mga kapuso, ang inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein, you never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day, kauban si Sir Albert Martinez. And always stay safe and healthy. I am Attorney Resi Angeli Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.